Kampante ang Department of Tourism, Region 11 nga muswag pa ang ekonomiya sa Davao Oriental kung ablihan na ang airport sa Mati City. Sumala ni Tanya Rabat Tan, ang DOT-11 Director, padayon ng ilang koordinasyon sa provincial government o DOTR aron idusog gyud nga aduna nay mga turistang mutugpa sa airport. Definitely, nag-move forward no yung development ng Mati Airport. But as to commercially operating the airport, it's not really very clear yet. We continue to collaborate, of course, coordinate with the province of Davao Oriental at the same time with CAAP no, and the DOTR on that. But definitely, it will give us a big boost once it's operational already. And we will open for more investment opportunities for the different, especially to the areas affected no, within that area ng airport. Nagtuo si Tanya Rabat Tan nga ang subling pag-abli sa Mati City Airport mapalambo pa ang sektor sa turismo. Yung potential of opening routes Cebu, Mati is very big, no? It's there. And to other parts connecting Mati, as it can also be another center. One way also to ease up our Davao Airport as well, because some flights could probably be redirected na to Mati. So definitely, it's going to give us a big boost na naman for tourism. Dugang ni Tanya Rabat Tan, dunanay mga airlines nga interesadong mobiyahe sa Mati City Airport o galing mahingpit na ang pag-abli niini. Before, I know when we attended the event in Cebu, it's the PTAA, no? SEBPAC, I know, was interested, but of course the airport has to be ready. I'm sure other airlines will come in once it's it's ready to operate. Ang Mati City Airport nasulod sa 61 ka ektaryang luna nga propiedad sa gobyerno o gilaraw sa Airport Transport Office nga himuon kining secondary airport sa Davao Region. Niadtong tuig 2018, nahatagan kini og 10 million pesos nga pondo ubos sa General Appropriation Act aron koralon ang tibok propiedad. Tuig 2019, gihatagan kini og 200 million pesos nga budget apan wala kini nagamit hinungdan nga nabalik sa national government ang pondo nga gitagana alang niini. Bisan pa man nga ginaasikaso o ginahanay pa sa karon ang subling pag-abli sa Mati City Airport sumala sa DOT-11 nga suportado nila kini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.